paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adalalya! Ayan dyan, al-alya ko raw. Basta adalalya! Ayan na nga raw. Ada ijay ti alalya! Ayan na ijay. Basta ijay! Na, tirsinamot ni Marikwa ng jay itod-todom. Adalalya di tatirsina na! Nakitam dyan, al-alya. Wine, nakita, nangisit nga alalya! Ay, saus. Sapay mapanak gumatang. Pang-oran kang al-alyan, saan ka pa'y lapumanaw dita o nagtitersinak? Sige. Nay, Marikwa nang. Apay day taigam mo awalisting time. Pang-orak man, dyan nakita ni Kuarog nga al-alya. Pudnaw nga dal-alya dito itersinam. Kastamo ti ko na ni Kuarog, nangisit ka na. Iso nga da ka dito irwar, kat nakaigam ka itiwalays. Wan maray. Tataymingak man day dyan nga al-alya, pang-orak tapno pumanawan. Nagado apagistambayan day tangal alya. Dito'y pa'y matirsinam. Wan nga rod. Di pa'y lama pa ni Jibalayaw. Ay saus. Saan kamot ngagsao iti kasta amaray? Kakaiso na nga awan al-alya ijay balay may. Ijay ako mabarangay hall ti papanan na. Takadwaan na kayo nga agjutay. Anya ti kunam Kuarog. Nakakita ka iti al-alya di tatersena ni Marikwanang. Unantay, nangisit nga alalya. Nakitam mismo. Wine, nakita ka. Ay, anyak nakita ko raw. Al-alya ka no. Nakakita ka iti alalya. Unang kail, ijay tirsina ni kagawad ko anang. Nagdadakkel dagiti matana. Agsilaw-silaw, akimita kanya. Agsilaw-silaw. Dan samot itili ko dakti bagbagam nga alalya. Marik-rik naman kail. Sum-sum garak. Si Murot samot kanya. Delikado. Hinta nagkumot ang kail. Narinig. Anya nga agkumot nga ibagbagayo mat. Nagtatakrot kayon. Sana katakrutan tay. Ni Uncle Nagkuna atakrotak. Oy, sana atakrot Al-alya laang kabuteng yon. Panunutom ko arog Awan ti alalya. Awan ti alalya. Sana po no ti alalya. Sana po no ti alalya. Ay, apo. Nagsip ngeten. Ay, asino kada kayo ti maibaon ko amapan agsak daw. Ay, sana sa kantay. Anay ka, si makitiulo ka. Entay. Mapanak agluto. Badaw, nadamag mo kaday nga dakano al-alya ijay tirsina ni Marikwanang. Ne, italang ang nadamag ko dayta. Nakita ka no ni Kuarog. Nadamag ka din dayta ni kumpari nga inteng. Apay kumano nadamag na. Ne, kinuso ti kapitan. Nas kinapaksyatan na dayta nga alalya. Na, masapol nga isaw. Ay inak man ibaga. Pag tinulungan min napaksyatan. Kapilitan amang riku pakon Maribanang. Apay ngay, Maray. Katadagayam al-alya dito tersinak? Ay, win nga rod. Ay, mabutengak pa'y kit din nga umasidag di tatersenam. Gapo itinadamag ko. Ay, katuray siyak. Mabutengak amang lukat. Ay, sabagay. Talaga apagbalayan ti al-alya tatersenam. Nakadadaan mo't ngaminan. Ay, saan mo't unay Sapay nagtapok dagiti paladpad na. Kaano tinao di alinin samday tatersenam, Maray? Kaano ngaminan Nabayagan, iso adimon malagip. Jak masango alinisan, Maray. Tanagadumot ngamin ti ipaparamid ni kapitan ni barangay hall. Iso anag puskol titapok na. Ingket, kasanok nga rod malinisan itangay. Ang mga nukla at nga agparang kanyak jal alya, ay mabutengak. Ay kat papanawom day tangal alya di tatersenam amaray. Tapno agsuble dagiti customer mo. No adala ko mamakaiturad amang papanaw iti day tangal alya. Dinasayaat ko ma, ni nga takapitan. Ay, jaklam mo.
Jakto pa'y pulos maibaon arumar no sumikngeten, tamay samit akabuteng na ti alalya. Apay anang rikap kamutayin, kagawad. Jak kayatan ti aglakaw, kapitan. Ah, Kabuteng ko di alalya nakita ni Kwarog. ay, huwag ka nung araw. Ay, awanan ti mayat agumatang. Ay, labsa-labsan dalaang nga to tersinak. Iso a kapitan, kidawak man ken ka apaksyatom day jeng alalya. Anya, siya. Un tas ka nga rod di kapitan. Ay kwa, dagiti managdakdakas ti kabalak apaksyatan. Saan nga alalya? Kunam idi ano panawon ti pagkasapulan, mapangnamnamaan ka. Saan mo't gayam? Daya imbagbagak. Ay, wan kapitan, namin ano day tanga imbagam. Mala, paksyatak day tangal alya. Day talakit din ti jak kabailan. Paray! Ne, apay nga da ka dito igid ti kalsada ngay, paray. Paray, tururayan ka. Apay nga ururayin na. Makitkitam da ito'y binalseg nga igam ka. Ay, hey, amukon. Mapan ka agluto niya. Iso da ito'y ti armas kaw. Kontra, iti alalya nakita ni Kwarog di tatersina ni Marikwanang. Ay, mayat ano kasta. Ay, nagturad kan. Ay, sige, si kantimang paksyat. Ta si kamot ti naturad. Ay sana, duwata paray. Ha? Duwata amang paksyat iti day tangal alya. Kwa. Kunak no ka ba alam asiksika? Ay, saan mo't aparay, kasapulak ti tulong maw. Ay, sika pa'y lang ta, siyak to inton maminsan. Duwata nga rod paray. Sika kumakit ti rumbang nga makintrabaho da ito'y kay. Sika lata nga rudin. Ay, awan ti kinasta na paray. Ha? Duwata amang parmag. Iso nga agala kamutin iti armas maw. Anya kumat armas ko. Ay, buludak man ti balunot maw. Saan mo akot-kot dyan jay balunot ko? Jak kayat nga usaram day taapang paksyat iti alalya. Ay, italaeng. Ay saan mabalin kunak mait? Aglati man no di mo pa usar. Ay bayam dita. Awan sa bali apang usarak iti dayta no saan asikalaan. Ay nakwaraw, di mo la kuman inwarwaragawag nga dalalya di tatirsina ni Marikwanang. Apayasaan kat nakita nga raw. Kita man, kanayo nun anak karikop day tatirsina na. Urumbang lang mat nga irikap na. Tadang nga rod alalya. Awanon ti pagkatangan. Nagado di tatirsina. Adung agpaysua, ngam sandamot ngagpautang. Basol ko nga raw. No awan gumatang di tatirsina na. Ay katuna, di kala naguli maklatan. Nalpasain. Naiwaragawag kaun. May babawik pa yung araw. Angkay, duwa kayo kadikin ni Tata Badong na mapanmang paksyat ije alalya di tatirsina ni Kagawad Kwanang. Ay, uwan, dua kami. Sumurot ka, Kwarog? Ay, pakpakawan. Ha? Ay, pare, nasaysaya at no ni Kwarog ti kadwam. Kapay asyak. Ada nalagip kong aramidag. Damot na lagip ko apapanak. Inakaon. Ay, Kwarog! Ay, napanan. Ay, bayamon paray. Apilitan, no madina kayat. Apay, agatras kaya. Ay, siya! Agatas! No. Nagkunakad ka. Ay, kunak ano, agbabawi ka paray. Kaputa mabuting kan. Kunak matken ka nga awan ka buteng ka. Isumay, tas ikati katuturudan na kapitan. Very good ta, ma'am. Ayan na nga jarmas maw. Ada ditoy. Don't worry. Awan mo ti makitak paray. Ada nga ro ditoy. Nangidulinam ngay. Kita am lang nga ro din. Ditoy nga rupak. Saan kit din nga armas daytay? Ay, iwan na niya. Ay, sigurado akabutang nakadaya alalya nga daytay. Mapaksyat nga tadabadong ko ken kapitan jay alalya maray. Apay kit din asaan maray. Kat kumpleto damat iti armas. Ay, kumpleto da maray. Kano binalsigla ang mati inawit ni badong ko nga armas na kanaw. Basta kabailan na nga ipang-or, mabalinan. Ay katuan insurok ni badong ko itinay dumduma at teknik maray. At dagayam na idumduma at tiknek. Ay katanda
Apay, basta-basta ayamag. Sumipnget kanukat ang mapandapaksyaten di alalya. Una, ta isuti kadaw yan apa nagparang na. Manglukat tumat siguro ni Marikuanang. Mabalin kun tumanang ti mapan umutang maray. Anya kay paray. At nagparparin na king kangalalya. Nay. Paray, ayan mau. Apayasan ka sumungbat. Kuadak ditoy. Sa dinaw, apayasan ka makita. Ditoy. Ha? Hada ka dita sirok itilamisan. Binirbirok ko di alalya ditoy. Kasanong kumamabirukan ngay. Kada ka mo dita. Nungay ada ditoy. Tumadder ka dita paray. Tabirukan ta jalalya. Sige. Paglamlamang kan samay. Nagkunamot kun ka. Ha? Na, Nangag mo dito paray. ada nagkuti ijay. Di talikod tistan tita yan jalalya paray. Ingkasit dyan. Si kamot na armas na. Kita damot armas mo. Ipakitam day tarupam. Tapno pumanaw adagos jalalya. Alain kan. Agiduron ka pa Daytan pare yan niniwan jalalya na Ha? Ipakita mo day tarupam. Sige. Wah! Ha? Nakita niya limbag to paray. Pusa ba? Nangisit na pusa. DJ tinakita ni Kwaraw. May bagbaga ng alalya. Pagpugno ka kwarag. Ano din nakita? Alalya, Isuday tati damdamagin mikin ka. kay nakitak Mike, nangisit nga alalya. Paray, nangisit din nakita ta. Ay talaga nang isit. Anya pa tinakita. Oh, Dadua mata na. naa. Paray, ada ka din mata na, din nakita ta. Ay kumpleto Ada. Ada agong kangiwat na. Dadutdut na. Isaw paray, isaw din nakita ta. Ay pusa nang isit di nakita ta paray. Ha? Nangisit a pusa? Ay, pusa mo lagayam din nakitam. Ibagbagam nga lalya. Ay, kunak ano alalya? Ay binanog na kami kani pare badong. Ay, kasi akpa yan nagaw-awit iti binalseg. Kasta unay anervyos ko. Pusa mo't lagayam. Panawan kayo pa Ay, agsubli ka kwarag. Na. Kasi ka man di pang-upangurin, may. Ay, agsubli ka. Ay, Kapitan Kentata Badong, di kay ngamin mamati adagos iti istorya. Penken nyo pa'y nupod no, wano saan. Ala sigay, dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.